minazeklum yawang driamenen mai kram keuzing kaji dise tingkum chanazeng kaji medai takmai hegi gederein sa paulia ge radlei Dima Haso District Assam ge lungmalei na hangge misui ibsam zai BPL ba mekki klak gena school leisina me ba me hangge misui ibsam Dima Haso District ge BPL ba mekki klak ne school leisina me hanai kum tingkum changna jeng kaije medai HSLC class krew kampet me hangge a scholarship ngau gudlei ipo scholarship ngau rabigi je changkrew je mngew changkrew first second zaine third division gena exam kampet me hangge lei zai Dima Haso District BPL ba meki class krew nai kom tingkom changna jang kaijam dai HSLC kampeze first second zane third division gene chu me hange scholarship ngora be scheme let kai rab zen chonai kram ke jing khaji skui mamai district library auditorium hall ge lorex na je kachum Dima Haso autonomous council pungchu be foundation de kahangi bige let kai gudle zaka chudle zai po scholarship scheme ngora hange nangni ndagom te ralo designer nangni go area ge MSc zane EM saibe Mera medage halak radlei ipo scholarship scheme ngora hange nangni form pe wongra betak za nangni go MSc EM sai bikira mege name of students school sinam zi pakna bige name of school nangni school sinam go school kiji pakchumege HSLC percentage exam to kami bugo percentage pamadai bige exam to kami bugo division pamige bige name of parent nangni kibom zi pasrop ge ration card good number za ipo form pe wongra bezating chua ncha de set pin chonai kram ke jing kaji skui hama mai ge kagane BPL ba me ki klak gena school sina me class kre kampet me durun na ipo scheme je ngogule zai Dima Haso district ge I scholarship scheme let kai blam ge Dima Haso district chief executive member CM saibe Sri Devolar Gorlo sane sa je ipo scheme let kai bza district ge hanari amren chi te unchi rahang zana chang do district ge na school sina me percentage ibigna exam chu je bamra za school sinam rame ncha za chining chinglam ge ran khaira hangena le je achule misui idle agum je Dima Haso district du hanai kom ge du class krew ge first second jane third division ge na kampet ma hangge scholarship scheme let kai be busy ge na Zane North East State Manipur ge anu Naga mjeng kimne te kleu ka kadai be ngau do dai di minu ne ngau do dai mre me plam chimre le lyangma impe kongsram klo ge bampe gu gari jeng kime mina hangmeng area go mene giminen do luze nchi chi ne Naga mapal Imphal ge te tibe kram ke hezi engkai je meng ting nan ding chat kreu je kana hi ge sutati le je ache dele ngara hangge kanrung dele ka gane spawning ge zemena mi songa je bamlu mi ne do pchung nga mak le je gari pampo pe ne sali Zane North East State Assam gen nalangbe pak chumbe face Lok Sabha election bam rablam gene Indiaram gu Union Home Minister Amit Sanen chonai kram ke jing kaji skui mamai ge Guwahati ge BJP lam gene road show te gulei je Assam gu Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma ne sali je Guwahati ge Indiaram gu Union Home Minister Amit Sane road show te robje BJP mje ngara Guwahati gene ntara bepe candidate Bizuli Kalita hangele je kachuli Zane North East State Nagaland ge urban local bodies ULB gu election je wangrabe kram ke jing kajis rungmai design bamra dele je Nagaland gu government mena kam ke gai dele zai Nagaland ge aigumbe election bamra bje tingkum kai chang na mailut gina railang ba dai gu dele Nagaland ge municipal gu election bam je tingkum chang na jama dai kum ge bam dai lublui bam dai marele zai chuna Nagaland ge wangrabe ULB election bam rablam ge state cabinet ne znai rimai ge meeting ro bam begene administrative medage kam ke gaibe approval je pe gaile is kachedule je chuna Nagaland ge wangrabe upcoming municipal election ge state ge railang bete je mpui mi me hange state ge ma ibe pet bige je person him roje chum reserve te gulei Zane North East State Manipur ge kachibe mina hang ket pating kum him roses nako takai di bam chita di je wangai ta di bizigine inki me pe baume zene hapui mera mene thangmei ban Manipur Legislative Assembly thaiga junai kamai ge antawlu je protest teule je kachedle takai di bam chita di je wangai ta di be peuji khangem bam apamba sing zai Manipur Sinam Hill Kangpokpi district border ge gimika ha kapigene pe bau kana ka ge inki me mina hang ket pating kum kaise kana ko sinamamang
लेका under Manipur Imphal is district bamko chai delay zakachule zachiga bok naka ge kimi ka ka bza tatibari mai higin chat madai bi higele zachiga chai di ze bam siame kaugai delay zai bugo chai pumjen znai kram ke jing kai jis nothing chon chesna hige ngau dole zakachule zaina Manipur Narayan Sina region under Bisnupur district ko kimgo nam kya spy mramena indiaram go CRPF spy mjeng gi be bigene minna hangna indiaram go CRPF spy me chai delay zakachule man sa po mene sa zakakle be pepzen znai kam mai ting cho sun nchat kana minute kreze mingeu ai gum bi higele zakachule Zane Jammu and Kashmir Ramban district gadai kang kakbagena hekiring area gumze tem siani leze man sa po me officials mene tatiberi mai yesale Za Indiaram ge chuna tatibera lang banai pakna be face Lok Sabha election bamloi lublam ge national ground report mene lia gai blui dina Congress manai pnuiza kahro me alliance mena diwang ki za diwang gulei kagane nomalui sui bigena Nagaland ge Congress me BJP manai kahro me alliance me za dui lagulei za chunalui I national ground report mena lia ga be plingwang chang dina center ge India alliance mena government pung sap ko jana Modi kyangna BJP party mena opposition party dilang me changu dele za aiza acheu za lia gai gulei official gu results du mali helei nei bloge helei du helei daudai Dulei aja national ground report mene lia gaile Nagaland gya Congress me duira makagane NDA mene duira hange I national ground report gya rang ba gaile Zane North State Assam Sonitpur district ge nam Raime spy forest guard minahang chumje nam phone ngi be bizigene minahang chumroge minahang na chai dileze forest go official menen znai kamai ge sali Zane Himachal Pradesh State ge former minister zai BJP leader Rup Singh Thakur na Abhishek Thakur ne Congress party me boge rogaile zakachule zai pane Vikram Aditya Singh Himachal Pradesh Mandi constituency genen tarabe pe hangge campaign du te gule zakachule Zana East Asia ge gadai chebe Japan Bonin Island kachebe bam ge gadai pranchibe 6.5 magnitude wangkakdai dele za United States Geological Survey USGS menens nai kram keu ji ingkajis na kam mai ge sale Zana Japan Bonin Island kachebe bam ge gadai pranchibe 6.5 magnitude wang blam ge na US National Tsunami Warning Center mene rang chi chakai je natri tsunami wang ra blam ge na nting ra bang gale zakachule ai ge na mai kram keu ji ingkajis set tingkum chang na jang kai jamadai ntangmai hegi gede rein sa pawza loi gai dele pigai zai kingai ni mele ne je to dele